Tenyo yalak pa laipulan hayang subscribers lan naman moilan da hadaw channel hayang hadaw pa video kaya pona yapu awang na charam nang. Taman moilan na chaya ana singayalak chinase tenyo Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang. Former Nagaland Chief Minister ij9nx Prime Minister of India de Prime Minister me ngokwan de naga political sangsia sotam lak chine yobe towa ngawyang ki. Hongni general election me Madhya Pradesh, Chhattisgarh ane Rajasthan me BJP lane okpu de congratulation phapu ngoyang ki tawe nangching toisau ngiyang yong mong hapuai ane naga karalana nangkaya final solution phalak se mongham bu phai ngonang se yang former Nagaland Chief Minister ane India State Spli me Governor ne ngoyang phai ij9nx India Prime Minister Narendra Modi de ibu Ngaolan charamnang. Nagaland Board of School Education NPSE kaya December 4 me wange sa de ngoya ya ngopu class 9 phase 2 exam 2023 science question paper leak pu chiang me East Police Station Dimapur me FIR file yang ngonang se ibu Ngaolan charamnang. Police lane investigation ya ngonang hapoi sa ngoya apong maya mantau okpu Ngaolan charamnang. Union Home Minister Amit Shah 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में वो आर्टिकल 370 इंडिया सोकारी काया मा एतम बुचियांग में फ्लैग चा प्राइम मिनिस्टर चा कॉन्स्टिट्यूशन चा ngolak wongpong se yanki TMC पार्टी सोकोदा रोय इबुआ फ्लैग चा असंग चा कॉन्स्टिट्यूशन चा से इबुआ BJP लांचिंग स्लोगन आचा से इबुदे अमित शाह हदवा BJP लान सहाय तैलाखिची Teman moilane country cha mongme flag cha prime minister cha ane constitution cha ngolaka yong supu se ibu Ngaolan charamnang. Khalistan terrorist Gurbawan Singh Panu kaya ngai bu video me India sokari de December 13 ni yechi ma hatau sau me Indian Parliament de attack ne menglak se yang video cha ngoyang ki. Hadaba video me ibua India tuilak chine kon ngonang. Taukai 2001 में terrorist लाने parliament दे attack ने म्यांग बुकी December 13 ये चीमा हताउ साउ दे Indian parliament दे attack ने म्यांग लक्ष्य यांगे video शोन बु ngoyang की तौचिंग ने India में बु security agencies लाना सा योंग तैदा एंगो बु Ngaolan charamnang. Taman मोलाने चाय बुआ तालिबाना terrorist अचा से है चाय ngoyang की हताउ तालिबान लाने काबुल अफगानिस्तान में government चोन्यांग ngonang. Hakango buchine Kahtoknyu mebu countries lane emane chon bu government na recognize na yemyang be ngoyang ki hapoi countries lan yome awang ba country Taliban government de support ne myang bu ane Taliban government o international community me omlak wongpong se ibua China ngonang se inang Taliban officials kadaja Afghanistan do Beijing ambassador ne menglak chine nohoi liya tambu Ngaolan chaibu idamnang tani bu Kahtoknyu Ngaolan halan sonang laibung moilande menyong panang.